Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul janazati utawi iki iku bab mertelake sholat janazah. Alladzi yajibu lil mayyiti, alladzi utai perkara yajibu kang wajib apa alladzi lil mayyiti ketuwe mayit iku ghusluhu ngedusi mayit wa takfinuhu lan ngulesi mayit wassolatu lan sholat nyolati yang lehi ing atase mayit wa dafnuhu lan mendem mayit wa hiya utawi ghusluhu wa takfinuhu wassolatu alaihi wa dafnuhu iku fardhu kifayatin, hukume fardhu kifayah. Bab menjelaskan sholat janazah. Alladzi yajibu lil mayyiti ghuslu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Hal sesuatu yang wajib untuk mayit terhadap orang yang masih hidup adalah ghusluhu, memandikan. Yang nomor 2 mengkafani. Yang nomor 3 mensolati. Yang nomor 4 menanam, ngubur mayit. Hukumnya semuanya adalah fardhu kifayah. Ketika sudah ada yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban. Tapi ketika belum ada yang melaksanakan, maka satu kampung berdosa semua. Yuksalu salatu marratin. Yuksalu dentus ghuslul mayyiti. Ghuslul mayyiti utawi iki iku martelake ngedusi mayit. Yuksalu dentusi sapa mayit. Salatan marratin kelawan telu pira-pira ambalan. Al-ula utai kang awal iku bisitin kelawan godhong widoro. Pasaniyatu utai kang kaping pindho iku bimain kelawan banyu biasa. Wala salisu utai kang kabas salisatu utai kang kaping telu iku bikafurin kelawan kapur. Wayusanu leten sunaka payuk salah ing yen den dusi sapa mayit. Ping domisin ing dalem games ditutupi. Wa fi khalwatin ing dalem persepen. Wa alam murtafin ing man ing atase panggonan kang dhuwur. Tata cara memandikan mayit yuksalu salatan marratin, dimandikan 3 kali. Kadang-kadang lek wong kampung kanthi supaya mberi dhewe-dhewe sing emberiki. Yang pertama bisidrin godhong widoro. Yang kedua bisa wasaniatu bimain. Sing nomor 2 dengan air biasa, air tawar biasa. Sing nomor 3 nganggo kapur, kapur barus. Wa yusanu ayyuk salah fi qamisin wa fi khalwatin. Disunahkan saat memandikan mayit dimandikan dengan memakai games, pakai games nganggo lambaran jari kain apa. Terus wa fi khalwatin persepan, gak wong rame-rame, gak didelok wong akeh. Walam murtafin yang nomor 3 ditempatkan di posisi atas, disalahke ngisor ana dhuwur, gak kasih perhatian. Takfinul mayyiti utawi iki iku nerangake ngulesi mayit, ngafani mayit. Yusanu den sunaka apa takfinuhu ngafani mayit
Bisalatilah fa'ifa kelawan telu pira-pira lapis. Wal mar'atu tai wong wadon iku bizarin kelawan nganggonya izar jari. Wa himarin mekena. Wa qamisin lan gamis. Wa lifafataini lan rong lapis. Teori untuk mengkafani mayit yusanu takfinu bisalatilah fa'ifa. Disunahkan mengkafani mayit dengan 3 lapis. Wong lanang. Lewong wadon wal maratu biizan wa himarin wa qamisin. Lewong wadon dengan memakai izar, nyamping, tapah, terus mekena, terus games, terus lifafata ini rong lapis sing utuh. Sunnah. Furudhu sholati utawi farad pira-pira fardune sholat alaihi ngatai mayit ing atase mayit iku aniyatu siji niat. Arba'u takbiratin nomor telu pira-pira takbir. Qiraatul Fatihah nomor 3 maca Fatihah. As-sholatu nomor 4 maca sholawat an-nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adua nomor 5 ndongake lil mayit marang mayit ba'da salisati ing dalem sause takbir kang kaping 3. Al-qiyam nomor 6 ngadeg lil qadir kedhe wong kang kuwasa ngadeg. Assalamu nomor 7 salam. Fardunya salat mayit. Kefarduan salat mayit pertama niat. Niat sun salat mayit. Yang nomor 2 membaca takbir. Allahu Akbar. Yang nomor 3 qiraatul Fatihah membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang nomor 4 as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholawat Ibrahimiyah itu yang paling bagus. Orang-orangnya pokok maca sholawat. Setelah takbir yang kedua. Ada ulil mayit ibadah salisah yang nomor 3, yang selanjutnya mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Kemudian al-qiyam lil qadiri saat sholat mayit berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Assalamu selanjutnya salam. Dafnul mayiti utawi iki iku martelake mendem mayit. Anglalu dafin utawi luwih sithik-sithik mendem mayit. Iku watmul mayit nyelahake mayit fi hufratin ing dalam luangan. Tamnang kang bisa nyegah apa hufrah dhuhur raihatihi ing pertelane gandane mayit. Wa tahfadzulan bisa ngreksa apa hufrah minasibai saking satu galak. Wa yajibulan wajib apa dafnu mendem mayit. Apa dafnu mendem mayit mustaqbilal qiblati hale madhep kiblat. Kemudian menanam mayit. Aqlalu daf'imatu mayiti fi hufratin tamna'u dhuhura raihati wa tahfadzu minasiba. Minimal tata cara menanam mayit, membuat mayiti meletakkan mayit pada sebuah lubang yang bisa mencegah aroma yang keluar dari mayit. Gandane kaiso metu sebab ketutup njero. Kemudian tahfadzu minasiba, minimal lubange cara arep didudah asu apa ora iso. Jadi selamat. Itu paling tidak seperti itu. Minimal ketika nggo kurang sepiro-sepiro pokok cara mayite wis
mambune ora iso metu, sora kuburane arep didudah asu apa wis ora iso. Paling sedikit. Wa yajibu dafnu mustaqbilal qiblati. Selanjutnya wajib hukumnya menanam mayit dalam posisi mayit menghadap kiblat. Sunanu dafnu ta'i biro-biro sunai mandem mayit. Iku ayu do'ayen to den senah kapal mesopal mayitu mayit. Fil qabrin ing dalam kuburan. Mumpu kang utawi jerune kubur iku qomatun sak detik wabas potonan sak pengawe. Wayul sangkolan yen to den temokake. Apa khodu pipine mayit piturapi kelawan lemah. Bada izalatil kafani ing dalam sause nguculi ngilangi kafan anu saking mayit. Khot nganggo saking khodu. Wayu bu alan yen to den selake sapa mayit filah ing dalam ruang landak. Yusatu kang den tutup apa lahat bilabanin kelawan boto mentah. Au khosabin kawan lemah boto mentah. Au khosabin tawa kayu. Wayu lakonalan yen to den talkin sapa mayit. Ba'da ning dalam sause den pendemi mayit. Kesunahan dalam menanam mayit ayu do'al mayitu fi qabrin qomatun wa basbatun. Mayit dikubur di dalam lubang sedalam saukurane wong. Sak pengawe, sak detik sak pengawe. Kemudian wayul saqaqatu biturabi. Pipine lek iso diselehke lemah. Kome sunah. Tamlekne selehke lemah. Mestinya setelah kain kafan dilepas dari kepalanya kok pipine tamlekne lemah. Wa yudha filahtin yusatu biladun au khosabin. Lek iso diselehne nang gone panggonan sing pas, diarani napa cengkuri apa panggonan sing pas. Luang landak. Diarani luang landak saking pas. Diganjeli nganggo laban. Boto mentah, lemah mentah. Gulung-gulung keharane gelu. Utawa nganggo kayu. Wayu lakona ba'da dafni setelah mayit terkubur dikubur lalu ditalkin. Hukum sunnah. As-sholatu ala siqati. As-sholatu taiki kemertelake. Nyolate ala siqati ing atase bayi kluron, ing atase bayi kluron. Idza kharaja nalikane metu min batni ummihi saking wetenge ibune siqet. Idza qabla tamami sitati asyhur ing dalam sadurunge sampurna umur 6 bulan. Jadi idza kharaja nalikane metu sapa siqet min batni ummihi saking wetenge ibune siqet qabla tamami sitati asyhur dalam sadurunge sampurna umur 6 bulan. Yuk selalu mengkoden dusi sapa siqet. Wayu kafanu lan den kafane sapa siqet. Wayu sholla lan den sholati sapa alaihi siqet. Insara kalamun ta pertelo. Indal wiladati ing dalem nalikane lairan. Au zaharat ta pertelo apa amaratul hayati pira-pira tetengere urip. Fi ing dalem siqet. Jadi yuhsalu wa yukafanu wa yusalla sapa alaihi siqet insara kalamun pertela sapa siqet insara kalamun ta pertela ta bengir namung bengok jerit indal wiladati ing dalem nalikane lair
Di pas lahir niku jerit bengir. Owek. Al zuhara ta pertela apa amaratul hayati pira-pira tengere urip ing dalem sifat. Contoh kan ikhtalaja kaya dene yen ta kroncal-kroncal sapa siket. Al taharaka ta ubah-ubah sapa siket. Wa illam ora soroho ilakhir fayajibu mengko wajib apa ghusluhu. Ngadusi siket. Wa takfin lan ngulesi siket. Wa dafnan mendem siket. Wa taharum lan haram alaihi ngatas siket apa sholatu nyolati. Wa in balagha lan senajan tumeka sapa siket zamanan nafkhi ruhi ing mongsone niyup ruh fi ing dalam siket. Wa huwa utawi zaman iku mi'atun 190 apane yauman dinane. 120 dina alias petang bulan. Jadi sholat terhadap siket bayi keluar. Idza kharaja min batni ummi qabla tamami sitati asna yughsalu. Ketika ada siket anak yang belum saatnya prematur, anak yang belum saatnya lahir, bayi yang belum saatnya lahir. Dia keluar lahir dari rahim ibu, dari perut ibunya sebelum umur 6 bulan. Maka ketika seperti itu yughsalu wa yukafanu. Siket anak prematur tadi yughsalu wa yukafanu, dimandikan dan dikafani dan disolati. Didusi, dikafani, disolati. Hal itu insorka indal wiladah ketika ia lahir dalam keadaan bengok. Jadi umur samono lahirnya al-zaharat amaratul hayat, atau ada tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda hidup, lahir keadaan hidup, sebuah cirine apa. Contoh kan ikhtalija taharokas kroncal obah-obah piye. Kalau tidak begitu, fayajibu ghusluhu. Lek gak ngono, yus gak bengir, juga enek tanda-tanda kehidupan, lahir seumur sadurunge sampun umur 6 bulan. Fayajibu ghuslu, maka wajibnya adalah memandikan dan mengkafani dan mengkuburnya. Wa taharrumu alaihi as-sholat, tidak boleh mensolatinya. Dibedol. Tidak boleh mensolati. Walaupun dia lahir sudah masuk pada masa nafkhuruh, waktu nafkhuruh. Najan lahir iki wis mangsane nafkhuruh, manjingke nyawa, manjingke roh. Tapi saat lahir, ya kurang dari 6 bulan tadi, itu tidak ada tanda-tanda hidup, gak ada tanda-tanda kondar-kondar, gambengnya, dan lain sebagainya. Jadi tata carane lain. Tata carane. Gak usah disolati yang seperti ini. Wa huwa mi'atun wa isuna yauman, nafkhuruh, masa waktu menurunkan nafkhuruh, masa waktu nafkhuruh nyalahke nyawa niku umur 120 dina. 120 dina berarti petang bulan. Cara wong Jawa wis mapati nafkhuruh. Itu kewajiban terhadap siket bayi keluaran prematur lahir sebelum umur 6 bulan. Dibedane kalau ada tanda-tanda hidup, dia masih hidup, maka begini. Kalau dia lahir dalam keadaan tidak hidup, nggak ada tanda-tanda hidup, maka begini. Enten hukumnya dewi-dewi. Pun ngeten mungkin saged dipaham. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.